就是比例少了，比例少，比例少，就是比例少啊。要证明，证明马上。expression first，传起来。还差还是很。其他呢，就暂时嘛，就从这样的做。意思就是想要加给。对嘛，就是想嘛，给你讲的。想要加给。Wait till you go. When you go to there, they will have a lot of things to talk to you. Then we go tonight. Tonight? Yeah. I'm not. Okay. I'm not going to out. Tomorrow. อย่างนี้มานุ่งหน่อยถ้านุ่งหัวไปตัวนี่กบเปล่าตัวไปลิ้นตัวมันที่กบเปล่า这里忙着嘞，你就可以看到个，我这里看忙，我们都在啊。按点吧，按到呀，这头条。Hello。到下个到了，到 University 了。Yeah。go。OK。好，你吹拉了，拉皮了。中了，不要休息了，在家内了，找了，了。打了。就像你漏头嗰啲就。晚上来，叫到8月就做好了。8個月都好啦，8月就做了，叫啲8、9點月啦。這個，這比那時候還都難找着。那对，那咱比金毛长对比阿这，往对这日常那对比也还是高，天中不中哎，那对这日或者他都人啊，这地不地，都人啊，后来个光南山的时候，像南山一进米那对。一真米一陈米，到山州人啊，那对，三买米到山州人啊，那一样大毛人大里庄大山大里头，然后到后边照顾这周这里别加油，啊公园头里上，啊东园头里比加油，都在中间别的时候还种着米，都做人真的那。侬到各地呀，种谷了，你包多没谷多，需要各地了。哪个地呢？就是。被扔下了，没拿了，被拉了，这各地拿麻了，被后要把油脂种它被拿麻掉了，被石头扔下了，我找各地石头了，我让我妈打栽培了。mà bây giờ xe tuần tròn nên cậu tỏ lo giá tón đề lo bây giờ này tuần tròn bây nhau mấy cù lo tôi hiểu bây thế lo tôi chọn tao là cho cái tí sẽ đỡ lo能打的能不打 To this country, but the feelings the same to the first day, the first time I come to Iran. And eating is not all the things. I hope you have a good time at home. 我们希望这是第一次
然后呢，我们有更多的机会接待海外的侨胞，包括我们苗族同胞、其他民族的同胞在内。祝愿我们海外侨胞，在各地生活的愉快。Hope you have a good life. Have a good life. 上来就请大家一起飞了，后面的哈，后面的，真好，是吧？好了。种完了就好了，叫好了。This office. 那帮助孩子们看很少，不是这个是真的快唱这一首。好的，再讲。Foreigners affair there are for you to deal with short term 今天我们很高兴呢，侨联能够为我们办这么一个招待会，完了呢，就是还感谢呢各位领导和各位同仁。那么这种实验对对啥的，其他别的学徒弟是别的学有我好的是在北京而且呢，很高兴就是这次来他们的亲友吧，都在这儿，各位领导、亲友接待。对啥的呀？对那个我要到美国，那个美国我好可能比较历史大。他说呢，以后肯定会有更多的机会的，就是在国外的这个侨胞、国外的苗族都会有更多的机会。中国比那么比前那么是比那么比你那么早比。他说呢，吃这顿饭，吃并不是非常重要的，但是呢，通过吃这一顿饭，他就认识了那么多的朋友。tàu sẽ về từ hôm nọ và bây giờ đồng xia từ quan niệm thì cho rộng xa bên nào thành thao lấy cho tua lúc trong nào thành thao tàu sẽ về lúc nào bây giờ tàu như này hôm nào lúc khi đó sẽ được nên tàu sẽ về rộng nào nó qua hôm nay tận năng tham bản những cái tuổi với trong lo chắc tàu sẽ về là thiên lúc nào mình phải dọc sư 并不是只是为他们，被多种的嘛，也是的，到在那比如说人更多。This is a signification that help us know that the relationship that all the countries are getting better. 这种和国外的华人之间的联系有一个要加强的，就是咱们侨联。Share this moment is not just for us, but for the relationship between the United States and China. 他说呢，在这儿能大家共享、共同度过的这个时光，并不是说只是我们之间在一起吃一顿饭，而是就说加强了联系，就是美国和中国之间的那么一种友好的联系。We will bring this back to our government. 就是他们愿意把所有的这些事情，让你们明年啊，应该把后面的来年更成。anh nhớ cho họ lúc trò họ trò bị bỏ lên lúc chỉ cần tới là qua thấu ít xe chụp qua nền cầu giờ ít từ chụp lì anh kiến tụ xử lý đó bị dòng xuyên tàu
biết theo lý tàu ba y lần giao của nhà rồi lớp ba kho cho phát trung khó tài cho có cho mình tôi nhiều nó tao cỡ chú cỡ chi tao một cỡ con mình rồi tao một cỡ bị chết rồi đôi li tao cỡ tí chờ mình cả là tí chờ mình cụ bây giờ xe còn chi sẽ được tàn thọ nữa nó có hay có giá hay lý trả tao xin但看他们打中了梦小团呢，过了梦小团了嘛，马上就提前就跑来的呢，跑来他们把米鸡把3年，看到米可能考中抗战，那这嘛，但他们要接把米条干带啊，种干带就是干带嘛，呢咱们德奎明北京没干带，美国干带。个代表的学校叫明华坡呢，他比较。我呢，那这个学校的话呢，很感谢来到美国来的特别we are either student 个地方呢，开了开修的学校。你在明华呢，就是要儿童同黄带头，要儿童干带，不要只这个失去家的 baby 的希望。 不要那改，从小学改到初中，一直到高中、大学，改做昆明，改做北京，这么机会，别还要朝美国、朝别个地方，那么别的人，这个中国府觉得别的这样努力帮助，看到呢，我就谈谈了。He said he very all of the Hmong students studied here, and all of the Hmong in this country, and hope all of the students study at here, work hard, study hard, and do not let your hope down, and hope someday there are many students of Hmong come out and from here go to study in Kunming, Beijing, and go to America study. 我照了，大家你要照谢了。他有个心愿，就是也是苗族呢、汉族的这些下一代的孩子们能够好好的用心的上学，以后呢能有机会到昆明、到北京，完了呢能够有机会到美国。东东家美国。 我这个我练我对，我好累啊，发对，也好我懒惰掉了。他说现在在美国的苗族呢，有种地呢种蔬菜呢，完了有在工厂工作呢，还有做生意。也到对了，你做到到北做到到对了，不定能加要木了是就到，我讲到。 太傻蛋的。他说呢，从现在开始吧，我们的这种联系就越来越紧密，越来越亲密了。以后呢，就是说，我们之间就是说，美国的苗族和中国呢，苗族之间会互相通信，增强了解。完了呢，以后就是能够让我们能够走到一个更好的一个生活的道路。谢谢大家。那么好像搞成你们了。他呢现在要跟大家唱2首苗歌。 哦，好了，到了。你别问了，那比较成功的老师的，8年今年要了，都是领导的钱，把才记录高手，别住我的家街中才记到你可小呀啦。 啊，
们就说香的。当做各方面看了人家大脚。太重了，我别太重，我太重了，那就这个讲可以的，到抽烟太重了样东西，还有。这是那个。讲那会难受，他就讲了，那就讲了，对呀。主吹晒难多，其他的只要就站着，要就是他们讲就香，啊。这还没有。澳洲蛋，讲着香比较木啊，澳洲它比较木啊。蛮澳洲蛋，那到红了，到长了那是用挑了，到红个干娘那火了。把宝木挑大里了了，你看，什么了？你看见？刀宝木切，什么肉？什么？把肉挨肉，挨肉吃肉了，往里面挨。我看不懂哦。ก็ให้เป็นในตัว 刀子嘛，咱刀子。他们就是不是？是的，这边是没得点的，没得点的。有电厂，2块给老人吧。给你的信息。是了。从那孩子小的头最早，时代就是工程的长的。手了是一个2万，不知道手可以完成。是什么呢？这很难的。什么了？回去可以插头带着。妈妈插头带着，插头开着。来插头带个手啊？嘛，手么的？手么的？插头么的？楼机火车的机。好。我给我插头，我都开着。这都是味道。那一上岗。2两个的，还有个老的73岁的啊，73岁那个。好的嘛，得了肉。这个。That's it.
cái chân sai là ta tỏ ba vừa và cái con tụi sai để nó dần nó phải chịu con tao cho tụi chân sai cho nó lấy ta tỏ ba ta xin nó lấy để trang tụi sai ít lên nào muốn này bỏ lên để you see okay press one Yeah, it's on the bottom. in the bottom Yeah, I have seen. Yeah, see now it's press off. one time 走了，你老师还用了。啊，这不是。别进来，别挤后面的呀。别挤。别挤后面呢。chẳng ba làm bộ không á bộ thiệt kinh nhá bảo họ cái xây dựng xong đó là sự làm gì cơ chỉ cho này tiền gì đó là cái phát triển làm gì rồi tất thiệt kinh mong vào để tất thiệt kinh nhá bảo để xây dựng xong nhìn xây dựng xong nhá bảo luôn đây不只觉得很多人他是这些不需要一直去làm gì nếu cô xã tòa thì hiện sự trong đó có những áp lực thì trong đó áp lực cũng là cái mong muốn trả của nó là cả cái của nếu mà cái bảo tài rằng thì là nếu cái tài rằng chết thì là một cái là cái sự sai giờ xin họ cho cái là gì thì mình trả cái ba cái sự chuyển của tôi đã lấy loại gì cho bảo là Việt Nam nó được nhau rồi để cái Việt Nam cái sự chuyển cái sự lưu rộng hơn để cái sự của Việt Nam sự chuyển cái Việt Nam để loại gì cái hàng người sẽ to to cái dân sản xuất cái trái cây hơn cái tích cực cho nó lấy có tàu trái cây cái tụi nó chạm mong nó bây giờ có sung yên bằng cả ót loa cả mù mà sung yên bằng cả ói ô liu sung yên bằng qua lá sung yên bằng cả ói sung yên bằng cả对，一个人家罗某才希望你给别这包。别表示欢迎人家姑爹，别希望别么啊，过来是能保障，别希望别么能够这个撒
遍全球，路人比的光有，比的光有，大家欢迎。我呢，比梦的之前啊，比梦的之前啊，希望大家但是爱那边的固定啊，单位比固定挣钱比较大，比较好挣了，比较好的肉了，你不愿去别固定天天的涨啊，哦，让你放的，你要放。还到比木行道比固定蹦拉的，比很长米路的嘛比亚中阿诺比里嘛那是米呢。啊，比里我那是哪天了？老呢，比把这个地方能涨了，会比梦争气啊，比希望以后多多的能够去把固定那样，比那固定普遍也是改变更容啊，弄到水容了，或者人表示减配的固定能涨减配，还没给动脑，还没拿出息。你呢要擦汗木站了，擦汗木阿难哦。你老呀，老师了。老大的固定能够找拿到自己的钢的花钱，都拿说明比木马之前，比的钱了那么应该要学把固定啦，这个自己还得给我们到我兄这找一趟子的龙某，比我们算嘛之前啊，我几大人的找了同样的龙某，比梦就是梦。就是比梦确实嘛，估计哦。你看，比梦没容啥，没出息，要用民宿，要喊陆某，怎么当场找陆某就只喊陆某，就喊着的陆某。嗯哼，我妈不谈了，在谈到啊。哦，你在我渐渐就谈了了，表示我对等长对估计。好多固定啦，他人家表示简直佩服啊！表示真的是还是容的固定啊，容的人家，就这样我看到这个当的喽。还没容容呢。哦，别那些我找了。路呢？被背读了，不要想祝福，熊包。熊包，熊杨树，熊包了个地子过了，过容易内了。到哪里啊？你那容，你那容啊。被容一样了，被人生想家了，被人梦了。那呢？被容些了，要个地能长。要慢说，都8倍了，被那些用些了，被叫种个地了，能长要猛了，被木着人上，木着一男，木着拉鼓，木着没鼓了，被那些木着阿不响了，你弄不到鼓？好吧，兄弟，那些到了，弄得到，还没弄啊，我操！然后走了，被拿毛了。呀三。熊气妹，别人猜，当别了这。罗振宇，梦罗，懂吗？哦，你好。懂吗？别这。熊灰了。没你娘。张的你的毛，啊，其实的毛，哦，张个的毛，哦，你了，哦，跟熊祝福的毛，哦，还能找了，人个的懂那个毛，当别了这，熊吉红，懂那别熊吉红，我来搞的毛，熊吉红加了张个的毛，哦，你过来摸的，啊，你娘，懂那别了这，毛。毛挺直，懂吗？毛挺直，哦呀，能长不毛？哦，能长毛。哦，给这个了毛后来毛。哦，你了。哦，准备了这。到那掏鱼菜，那些能长。弄掏那边能长，一老长那个能长。哦。到那准备这。到那熊气会。熊气会你接到了吗？高人才。高人才了。高人先生。嗯。准备了这。
叫那熊会。熊会咯。个人菜。张个人菜。哦，个人菜的咯。哦，张个人嘛。搞好你家。过好呢，阿妈。好你了，我没了，我就搞砸了。啊，被讲菜了咯，被人门前挤着了，门前挖着了，这挖人没顾着了。叫人家这个那个人家很差人的，别人往那啥的上着最大的个那个。我来门这一家人找着你喽，你都叫你们没顾了。中啊，中。哎，那比你算大。你不摸？啊？你去摸了？摸，你那个也摸。我摸了，哇，要你那肚子也摸了嘞。肚子摸了，都没顾了嘞，大家说还多笑嘞。对啊，热了。你打起这个呢，你要打上哈？你要用了，估计你多了。这么固定了得被打起打啥子啊？哦，打起打赚钱，打起打赚钱。哦，倒闭这个倒这边不懂了嘛。这样子狂也还是都还是那。
也很轮子担起吃的。喂，快这么讲话了。人家是吹的话，说了。切中间的嘛，这边头轻公公，不要切中间的。这个看点去做起的，这看点去做起的。看点去做起的，这个养鸟这边头拿轻公公的要着的。这个看什么先生的名字啊？先生肉。看你去吗？好，我们
弟兄恩你，谁呀谁呀呀？不差一节。chim loa muli ít tầng sự xia kiếm loa muli ít tầng tại đó tầng chỉ một sao số trong của bảo hoa cứ tin trả nhau nó khó năng là bảo hộ mà cho bao nhiêu họ mà ở bao nhiêu thành lỗ hụt khâu xong khu bảo hoa là từ trong từ hai xia một bao nhiêu một bao chùa một cái mồm bò cứ tin trả sinh gió tận cho lục bò thì từ trong nhớ tao khó xia cơ tí cho nó to xia là chia chật cái là lấy cho không cho lòng chăn play cho tao bảo cho bắp cừ theo cho rau lỡ ô liu tên gì đó trong là và chỉ chùa说国家要对了地钱呢，别蒙别严呀，连哈达给就说了哈达给算出别说，了地钱呢，个人都没过没炸过，人都干，那么严说这哈达严说，你说别说地钱，别严蒙哈达，别严蒙了地钱，给没来，人来这，没这没等这呢，那到刚那进去说地钱别蒙这了，你要辛苦你来着。说的话，你们要比地钱了。头一嘛，落成发地就到发地了，换成说这个呢，领导干了中间好了嘛，你说说的落成地钱了嘛？你要不管，比这个的这个就是要落地钱个也。到刚那的话，你到不管，你忙涨的话，你涨了之后呢，可能中方就是中营地带，你要中营的话，你要到这个的几把箱，到刚那油站当着去落地钱呢，你落着发地。到发地，你有才落到胸口，你那胸口是一拿肉的几把亿、几餐的，老热得很呢。哎呀，几餐能了？呀，嗰啲身上冇着衣，嗰啲身上别帮到热，别帮到衣了。胸口呢呀，海里家。胸口来热，就是靠来这个呢，这个胸口香就熬了口，就是香就熬了口抓。冇热，冇这个中，冇冻。嘛香，别阿头那头喝，这个呢，肉面、肉来、肉豆、肉糕，样的嘛。你那么地菜，嘛这个呢，这了还是晒的一些，嘛这包热，嘛这碗，嘛还嘛一些这呢。嘛米肚，嘛米牛的了。嘛多满菜，阿头那头喝，嘛干嘛包，嘛牛嘛多，嘛吃嘛样。
哦，那西装了，啊，是养大理了。贴了。到那，让他到那，到那养红香，给到开来多。哦。到那人家看他看待嘞，给到那来麻烦。有时大理麻了。哦，那西装里嘎了。养鬼命。哦，养鬼命。到那个嘞，野装了嘛。哦，用了，叫我们找没狗晒了，给地没狗晒了。到那过来好的，到那养庭院晒了。是。养庭院，就是要必须嘞，要必须嘞。哦，你了。这边入口嘞，往口那边闹嘞。要比我当后嘞。哦，当好了。哦，当后嘞。到那个养红鱼。养红鱼。哦，养红鱼，对了野狼。哦。要对好那嘞。要天吃嘞。快吃了。到那个杨天镇，这是多黑的地。啊，杨天镇，就是到到后那嘞地。哦，都好地了，你那是么隔天么地了。俺他妈给那个别组织在自己的固定台上。扔了。大金那张套菊花。套菊花了，搞那些么个地套，中央没够了。哎呀，哦，给你梦想家了。都那些只用的养家用的想家用的股了。到那个马后那晓得找好的了。都理由了。到那边套灯光。哦，那嘞，哦，能讲了。哦，真棒。多好呢。哦，到那个这个这边别梦想，别想象了。哦，那个过了几。时代潮流的生意。我是 beach。是的，今天。那是我肯定生意叫一天的嘞。没有。一切如何？是我们大兴旺的一天。希望同志们认识。这些亲戚，这些家人，谁送水？看几谁来的？我来找他们来的，我来找他们来的。提前，到头呢，让你了。你想了喂，你想了一下子为啥呢？哎呀，你干么子干嘛？干么子拉？哎，这打哈中，我们哈中打哈。干么多？他这干么不一样？他上次你们要这个。反正其他这个不知道，没有位置了。当年呢，咱那打字条。哦。都是干板的盖上。到那谁接？nên chơi pro lúc trong khi lúc giờ lúc sát tận nó lúc a lúc b lúc pro giờ trong sợ 就这来，这就打哈打来，就打比数了哟，就这么样过来，那手下。哦，多种了，超级了。哦，中间那下地了，老西装了，下中地了。con nói là họ chơi cho ra là để tràn này cho năng gia lên đây bây giờ tan to rồi tôi nói bây giờ tan to luôn ra rồi bây giờ tan to luôn ra rồi bây giờ là trồng cái gì rồi bây giờ tan to nó to chỉ bùa xong rồi
弄哪了？被啥多早就过多小个地了，多背包背着我别打嘎了，晓得到哪都去过了。晓得我那么好，背多背要多背高了，看年看节多都高了，到那到后了也当对了。这边都喽，到这边了，背也凶喽，背要多皮多没骨多少了，看上那个，看到你这上头多喽，我找到大的路上没多没骨多，到了骨啊，了那个一浪啊，木头这上木头没骨，这个多喽，背这个多糟喽，那边啊，一兄弟石头没那么好哦，没因为这到哪都住啊，背要这个多了，也不离不大个别了，还离不大你还背嘛嘛。跳就跳的 story again， 对不对？啊，你好个。背么喊娘背的嘛，老对起我现在喊娘背，咱村喊是噻，咱水村喊是。可能你的长这么爽。狗比熊心直。哎，这个就是喊罗罗罗，还没打着嘛，还没打着还。喊才要那哎，个过喊个呀，找鱼的，因为拿这个拿是有的话，一个长乱的。但现在来的但还得来要别找，还得说可都没到可里家，这里就毕竟能站那些的，弄到都毕竟好像来能站好像了，你要别找看的，好那也好，我了可到都没到，我被毛朋友说找没到也找来家，嘛也来找嘛也找到年之后呢。就是喊你可以多软。都种那个都软，你个大皮生好嘞，那软就落黑，那个你的软，豆渣，那豆腐很正常，所以的话胖那了胖软，胖掉了胖软，个药你嘞，胖软对你熬弄好了嘛，所以的话打个那鼻息呢，你出到黑内，就你话你就麻痹做手在那打哈那重重。那话往边再多拿来，长的话我真想这太多钱还在嘞，长的话就打哈那，这多了嘛，他就多了，就打进地方就不朝碰上，然后朝碰上就跨过来，他丢了碰上就跨过来，根据了情况呢，比曾经的话，这个在大鸟看那的话，狗搞了实地的调查，根据比较能肉，就是比哪些肉，比哪些肉讲，根据比哪些熊鱼心，你就喊个过，你就喊，透过酒酒的时候，也比哪些熊鱼心，你可要清朝时候的弄它，你要清朝时候呢，你就包，所以还顾还得一种秘密的老栓，你就洗过到溶到地点了，就看个过。搞别路种了呢，产都多我家，产都帮我家，弄多弄帮。慢慢下了。不但搞还等，弄多了，路班长记录种了，还了，还多，谈多。路种呢，嘛让了推点。就是长度带胖，就带胖的话，就嘛种那的话，找都长了胖上了。我说找就找那胖上了。弄呢，蹦着胖呢，就嘛找那的话，你说找着就蹦着丢了胖上。有一做手的呢，再多了以后，熬了胖上就同生化了。比哪些？那以后的家，比哪些头黑就。比头黑的时候，那以后的讲，熊鱼心嘛，熊鱼心，依然，我听到那人家了的依然咯，路中也路呢，的依然都那么放也放，见了路卡中了中家，到落给路中中的路中了人家的中家了，嘛要跟的路中家嘛，就เก็บป้องเท้าไปได้มาแล้วมันฟอกเกนกับเจ้ามันจะนั่งเนี่ยว่าที่路中那了ที่อีจาที่ชัวตัวศึกษาชัวจะชัวเทลีตัวเข้าขนาดเจ้าขนาดเดียวตัวไม่ตายหรอกขนาดนั้น
chỉ là thì tao chỉ không nào ở xa nó mà bé chân trống là chân y tao mẹ chân lo mà bé sợ bé chân ở xa mà lên là mua áo phải đi đó xa thì là cha áo phải đi là mua tụi sẽ tao là chỉ tụi em phải đi giờ lúc ở lì lúc thì cầu chi ít sẽ cho bữa cho ít cú giờ xong chưa hứa rồi thọ bé bao giờ chỉ trong nhà rồi tới cho nó dần đang cú theo lì chu rồi có hai bé cho lục kìa có hai bé cho lục kìa dần ta công theo lì trong bé nhà rồi tới cho nó bé ở giờ lo mà nhà rồi tới cho nó tua mà mua phụ được cái trong số trái trái gì kia bé kia hóa tài rồi số thì tôi chia mấy to chia到包种嘛都没到那这多了，没到那牙齿没到那头也用都压了，地也路一压了，地那呢？我那人家搞了，地也多了，找么一路把压了，找么一路把压了，也二路看么，路多了，记着手那了，记着路把压了，路也崩了，记路中了，记路把压上打了，啊，说这里都接到包种嘛，几刀都没到。说这干么这么一度，人家干个口，说这里这干了这个口的那二度没到西塔了，还西塔的进菜了，看不家进菜了，看一路了，说这干么了，但给他干多老里股了，啊，说看到不就毛了，去到了这里，多那个干个口的里，老这那二度没到西塔了，还的进菜了，看不家了进菜了，菜在一说看说。说够多够是了，是说够嘛进菜了。说这里喏，说这里干么害了，老这里这干多了，老这里多扣了，不毛起杀了。嘛说这里多，说这够多，莲花盖多接多了，啊，接多了，这都没到那二都没，下顿菜了，说多了，鸡蛋都吃了，说都老鸟死了。你那么北木州、云山、木州宜兰、木州老古、州太古、州美古，被州都学了，要各地学中了，要州贵州了，要州云山了，要州湖南了，要四川了，神雄了，要到了地球也木可能木了。贴到地面家包了。啊，看到别个看的也看没到，也看到后头见，是的包里的。mà nó cho lúc trống nó là một mà cho to cơn cổ nữa, nhưng chỉ lúc trống nó khó nó là tí nó là một đi nó mà khó nó những cái là một sự tê to trong hộp bên này là cho tụ tạ là một sự. Mình ít sẽ chụp cho y nhà trọ họ trình độ Yalu capital nhà trọ Sichuan province, và từ đó Yalu Grand Hotel nhà trọ họ capital họ do Sichuan province Yalu capital nó hoa trình độ là spell CHENGDU mà lúc nhà trọ capital nó là hạt tiền mua li bắt mà li bếp bao lan hình sửa nhà trọ nó nếu mua lúc hotel lúc Grand Hotel nó这里有lúc hotel 做叫 foreigners 多。你关小的那范围那么才蒙呢？啊，么才蒙哎？啊，马周房。周房，是吧？周房。没周房弄了。啊，周房。周房那没周9000弄了。也我都晒呀。Maybe the Chinese at first the Chinese no, just no Mao. So they think we are Mao. Then they think all of the Hmong are Mao. So they call us Miao. Oh, no. So Miao, Mao, 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 Câu thì từ lâu giờ đi nữa là không đó lúc hậu bò mà chấm mông là chấm mông sung hoa mao nó chỉ số từ Hồ Chí Minh số từ hoa mèo nó chỉ nó từ đây chúa nhau mông là chỉ chấm mèo từ giờ chấm mông mao rồi nè chỉ Hồ chúa mông ai chỉ là cho chấm mông mao thì mông siêu xì rồi nè
老路呢，这老的老庙的。那就是哈，比那就是庙啊，那哈比那好，比那就是庙哈。就是雄伟就是庙哈。雄就像庙。也还能我们不得了，也还得了。啊，那是过乡的哈。刚才你搞啥了？他妈妈对那哈了，对那哈嘛。蒙奥兄当天，奥兄当天，我拿鸟种地钱拿的，鸟的种地时，嘛闹嘛后，那么么给领导的桥，强雷强炸，给么在那里，所以对那就是庙。就是给表别么，我在这里，所以我在这里来农工的那，给别么教头的，所以嘛，他农工说的话就火苗，because the group. The crop in Chinese the corn meal. So the Hmong plant the crop. So they just plant all of the crop. So the Han call Hmong as meal. The rice. 那呢就火的当我那里。到那里弄，我给弄那就火苗。叫那个家的火苗了。就是那，我就还别摸，这个零的是白糖。就这冰火苗，这蒙的，得打吃油还是打吃油就是。搞起来拿一些肉吃油个洋家吗？洋家。吃油个洋家。吃油就是吃腌肉，腌肉，拿吃腌肉。拿吃油。吃一些肉哈，吃嘛就是羊嘛。羊。油嘛就是一些肉。羊的拿腌。吃油is an ancestor of our Hmong. Yeah, he fight with Huangdi and with Han dynasty. Yeah, Han dynasty. 吃油要做 king of. Fight with the Han dynasty. Han emperor. 你的吃油什么？你的这个皇帝轩辕是了。一个燕帝，一个马。别的那都嘛哈。一头说哈，一头猫，一头马姓到了。轩辕是说。这个燕帝是嘛？这还是小蒙。小蒙就弄个。那个嘛，蒙就是吃油。吃油就是蒙里都难了蒙就不老了。拿手你懂吗？忙他说，他们都知道，都知谁都知道。你们熬多就吃油熬多。忙他说的人都是油了。你嘛吃油都白，吃油都白嘛，也大概那么也形成了3秒，3秒就推了，人家国家3秒。After the Hmong had been defeated, the reformed the three Hmong, 3秒 call them 三 is 3 in Chinese, 3 Hmong. And to build the country in the south. 3秒一个拿，3秒，就是蒙的。那就贵州的了。要贵州。必须的，到我们找好路上一边，要找家成都，然后要多些找告诉我们找不大家西川 province， 路绕一边呢，路么风。要找他家后呢，找路靠地后呢，上的找脚色嘞，
mà đi quan thao như ít tu để trong phong chứ sai sửa trong phong nhau trò lúc rõ bên dàn nó lúc đó thì tao tạo giải bên trong bên sửa đời tua nó thì tao tạo giải bên tạo hotel chỉ là lính đời cũng thao từ chính giờ chế chế được bên trái rồi đi nửa thiên tăng thao cho minority nationality chính của Trung Quốc nó cho bên nó tạo giải bên mà bên sửa đời của trong đầu đi con thao nó như cô hãy giờ lúa để chờ ta thọ bé ý trồng cứ tiếng là mông nhớ cho tới giờ bị cào rồi được khó tôi sửa cho mông là vậy cho sửa nhớ cho họ lúc rồi lúc sáng sớm chiều nó thế 这个他回答啊，我首先改善哈，用中国都对不对啊？都多你这个怎么呢？这个就是啊，这个我们给你检查那个政府的，那个政府的。 这个啊，就是最喜欢球的哈，最喜欢球的，最喜欢球的哈。乐山就是高兴的很。都有不同啊，最喜欢球的那个亲戚最喜欢球啊，都还是这样啊，那个以前你阳光的。杨树，那这个还比他们的哈。 差不多哈，从那个过来要说的电信、主信是没的从那个别的固定是10块不限量。从那个过来大哥熊心桥，给补偿的。 就是对，懂了吗？还有这个我那个给估计说明说，你会做人，万什么嘞啊？万什么嘞？我那个我是人家，我是亲戚的，这个里啊，我的亲戚的，我的地，我那个熊一下放在，我的亲戚啊。 怎么样？可能比方民俗啊，方民俗，为啥？那个熊之后估计，那个熊心桥估计大哥这个嘞，咱俩我多给，咱俩不长啊。应该比熊精啊，你的熊精，咱们熊精不过来啊。 你的熊印花，很别的，是熊尾，熊尾佛对，啊，他家熊啊，他家熊，那不知道哪里多几度了啊，这个熊几度啊，跟着熊山来这个固定的，对啊，那没熊印哦。 呀，他是这个，热死，咱们熊云南，咱俩他是这个，熊云南，咱们给加上汉语队，给江咱这个，咱俩这个，这是手下，给手下，10人下。 来选一下，好，一摇，看他比的注意，兄弟，对，大家兄弟，看看70年。 40年，可以两，
我说去给他了吧？啊，听没了？杨红梅，杨红梅，龙梅广告了。真这个哦，老哪里做的？三个。第三个，美国中国德州啊，叫美国芝加哥。美国芝加哥呢，打起来都跟美国的迪奥罗那场啊，迪奥罗那城市，迪奥罗那那个啊，迪奥罗那个，嘛北方那方的啊，北方那方的。那么比大起比较熟悉的5亿国际劳动节呢，就是有啊芝加哥内华庆啊那个工人华庆，那么这个那呢，这部署说的呢，比大企业也对大企业的话，这个很欢喜，那么也这个呢，大众比政府固定啊，大众比政府固定，别来做的这大企业就是马路啥的话，就是在政府固定最多了，在两的容、20的容。都2多啊，都2多。原来呢很窄，准备啥比较多，这个那个比也家里你说说呢，你还是那么多很山很呢，在2的容啊，这个20的容，非常多的。我那比较亲戚小爱路的，就请这个别不固定。珍惜主席胸针的要求，这样啊。从美国芝加哥来到我们中国云南省卫信县寻根访友，是热爱祖国的表现。是热爱祖先故里，热爱我们家族想念家门的生动体现。你看那个没到美国去，到飞机那到时候了，到时候了到那固定人上呢，that's because you love this country and love our relatives very much, so you come from so far. 为此，我代表卫信县苗族熊氏家族及其亲戚、全体男女老幼，对熊祖父先生一行4人的到来表示热烈的欢迎，请大家热烈鼓掌。We welcome you warmly, and the representative, all the represent, all the love, all the relatives welcome you. And 乡亲们，当前正逢我国人民的传统节日新春佳节，祖父先生的到来，更为我们雄性苗族增加了欢乐的气氛。然后，做他们嘛哈，做他们嘛民工耍的嘛，这样嘛，那比较的，跟那比较，你到做他们嘛比，对啊，more happy。这花打到那好，还有40年代。我们希望熊祖父先生一行和我们过完几天，共叙友情，共商贵事，共同研讨我们熊氏苗族的起源、迁徙和发展的历史，交流经验，取长补短，共同繁荣。We hope you stay here longer, and so we can talk about the history of the show, and talk about the development of this country, and help each other. 我们希望
熊祖福先生此次来助力探访，能够督导我们熊市教处寓居村寨走一走、看一看，和我们共同欢度新春佳节。多多既看到我们的好的方面，也看到我们不足的地方，多给我们提起宝贵意见，交流友情，加深友谊，让中美两国熊市苗族兄弟更加紧密团结。祝熊祖福先生一行春节快乐，旅途愉快，万事如意。We hope you stay at here and go to the Hmong's village to have a visit and to see the progress of the Hmong and the life of the Hmong, the work of the Hmong. And I hope you have a good time here in the new year. I hope you travel very exciting. That's all. 我叫了。感谢。王志忠啊。中啊。他领导比较好了。他领导比较好。好。都要这样说才是一个领导。他那里还好。他怎么样？跟妈妈喊你到前头去拿不能的。说干要用啥？叫地人家弄结束3个小时的。亲戚朋友好，完了呢，苗族汉族都好，因为他这个昨天是因为，昨天因为考虑的问题有了，关键呢，现在比较多呢，我找政府也叫你自己的家，然后放在北京了，但是那种县的企业界是稀罕要搞的，这还是县的我的承诺。你看那个到时候呢，路上都是东西，你是这样子哈，是时候就是你花时间花金钱，逃避花时间花金钱逃避。丫头夫，对呀，外省了，对起木头，冷山。木头西南，木头内部，对满木头内部，对木头二个乡到招点能了。这为啥看不成云了？那个奥巴乡的。奥巴乡之北。对木道里二个乡，对正阳梦，对正海龙梦，南中朝梦，小大河梦，也正木一定能加了。所谓的这种东西，干种东西，我们种草梦，看我们，完了呢，叫他什么？比较到六的这个苗族。被正路家里也随了，在了这里找多公民，都建工程地，让到中国了。
多家经济离不了，不别要把人家给我，北方的就别这样，北多家地要中国，嘛不要中国，给我这个地要老，啊，所以呢，家都有都不少。多少电脑嘛，被找多钱嘛，被钱找到这些一节啊，你不能你这里把上头的卫生了，见到他做机卫生的路了。那你觉得他那个帮的那个他们的帮的爷爷什么的，他们爷爷哈，跟他们说，看到马库迪来说我比后巴挡差。后打忙了嘛，打仗了嘛，打仗嘛，然后就是最那你打出去了，他那个把那能脏那个总是我可能，把那头一头牛打到的，把那头一头牛，当时打的是的，估计怎么打，打到嘛你这个最那你就打中国，打中国嘛就说李光亮就可以，李光亮他当时弄了嘛，就是这故事讲起来哈，当时弄了那个聊微信嘞。那微信的话，你在等到什么都可以，什么都可以打成功。这小的，这要做下来，这是，这小的，怎么啊？考嘛，这多早就北京这种大的太大了，这家。一个半年，我知道，这招募呢，这条线呢，能买一个那个。他说是本来呢，他们要来7个人的，要到香港的，要到香港的，到香港的嘛，你记他那个第一他那个活的，别说他要到的，要到嘛你记住他，要不然周围上的电话照你多了。他变有手术，他父亲有手术了，这是我舅妹的情况，以后的时候有机会。只要其实都是他对着地，对着个地神像，就要民国末1万了。就像我们新雄的那个江那个，在美国有1万，不仅只是他们想来，是所有的人。张凤神套、神饭、神寒、神武，我能够一神了，要没有。黄好祥，我能够一神。对梦要没有，我搞7万。我要脑子地球要中古了，古、海古、法兰古、加拿大古、美古，好，我从哪我这样到哪到中国，北漂要跟这种家庭的多些了。到哪可能讲嘛？从哪把车呢？把学校车呢？把那市，把家呢？把就方便。为我们高兴。这叫要弥补，这叫做好人要做接通西，再给做好人要做好意思。第二，我对我拿他说在美国的苗族呢，有在那个工厂工作的，有当农民，甚至还有的在那个政府部门工作的，也有合作生意。还送礼我拉过罗，但是呢，我拉我到高雄了，我拉我这摸那好炸。也好摸着很灵了。你看，那个嘛，你看阿郎，周兄呢，周兄呢，
他主要是当英语老师，所以他们就为我们感到非常高兴。家长对你对吧？家。để tập tại cái trong cái cầu rồi là cái con là mình kia If you have time, come back anytime. 希望我们携起手来，为中美两国的人民的有利做出我们的努力。And hope all of you can do your best and to improve the relationship of America and China. 我们希望有一个和平的世界。He said, we hope that we have a peaceful world. 人民之间的呢，不要互相仇恨。And all of the people love each other. 希望你们回家客观地反映我们中国人民过得很安乐。这个大家对国家对我们的政策都是拥护的。And hope you, when you come back of America and tell other people what you have seen. Yeah. 在我们国家呢，虽然贫穷一点，但是人民都是国家的主人，心情是舒畅的。In our country, even though we are poor, but all of the people are happy and doing the best to get to a better life. 在我们国家呢，少数民族受到尊重。And the minority nationality of China is respected now. 在我们微信呢，苗族只占人口呢1/10。In Weixin here, the Hmong nationality just 10% of all population. 但是在重要部门的领导岗位上，都有我们苗族的同志。But in the important position, there are our Hmong's leader. 有书记，有县长，有部长，都在一些重要的岗位 There 上。 are the leader of the party, of the Communist Party, the leader of the government, and any other important position. There are Hmong leader. 我们对民族的教育也特别重视。We take the Hmong's education serious. 专门办了一个民族中学。And they built a Hmong's middle school in here. 在云南省各县下面，我们这个地方呢，苗族的文化程度较高。All over the Yunnan province, this county's Hmong's culture level, education level is higher than other places. 有不少的大学生、中专生。And there are many Hmong's university students and the college students. 所以民族之间是平等的。 And between the Hmongs and Chinese and other minority nationalities, they are equal. 请他们回去带向他们的夫人问好。 Hope you send his respect to your wives. 欢迎今后他们带着全家来做客。 And hope you take them come to here together. First of all, we come to Weixin here today. The past couple of days, we are very happy. 他说，首先呢，就是到那个咱们微信县来的这几天呢，感到非常非常的高兴。 There's nothing can compare our happiness that we have in Weixin. We have what in 微信啊 ？He said， 没有什么东西能够和这种愉快相比，和在微信的这种愉快相比。We would like to thank you him and the government and our Xiongsi leaders, Xiong Qilin. 他们说，就说很高兴，就说很感谢各位那个书记、各位领导，还有呢我们的那个行政的领导。 All the governments, the people, the foreign affairs and the transportation securities and
our friends that have invited us to wishing. Friends. Relative and friends that invite us to wishing. We want to thank you. 他说就是很高兴在这儿能够在交通以及住宿各方面都提供方便，很感谢。In the last 20 days that we have visited China, we have a very good feeling. We see that all Chinese and including all nationalities in 56 minority nationalities has living in a very good condition in China. For all nationalities to be equal opportunities and equal share of power in China. So we are very salute that Chairman Mao has done very good for his policy to help our people in China. 他说，很高兴啊，就是毛主席建立这个新中国以来吧，56个民族。China and United States should be better. We will carry his message to deliver to our Han people and our young people in the United States. So even though we are minority in the United States, we have some share to participate and to promote our relationship between the two countries. 他做很多事情的要求，他说在那里呢，他们可以在一起，就说比较紧密的做一些工作。His message today, I'm very appreciate and I will carry to deliver to our Chinese people in there and our friends, also to the American people that we have such tight relationship between our people in China. So I will invite everyone to come here to visit. Everyone. Invite. 他说呢，就是在这儿见到大家，就将要离开这儿，但是呢，就说这样一种关系，他们会记住，他们以后呢，就说会愿意邀请你们在座的所有的人到美国去。At last, we came from America. We don't have nothing to offer him and our friends, our leaders here. But we bring only our heart to you, and we are very proud of this day, and we will do the best we can to serve you if we can. 他说现在呢，他就愿意就是真诚的、诚心实意的邀请你们能够到美国去，在那里呢，他就说能够尽可能的做得更好，招待你们，款待你们，接待你们。插一句话，他很多哈，当中，他谈那个就是描述当中。这老那么那个比较少都不是多了，要加几个钱，高雄的老百姓，你让那种经常的打打工上山，我就写出来了，写一好等，要给没得户了，那我只要给老。那说在要切入前面嘛，那我到这路前老啊，叫了我这里讲，要用上上山看嘛，到晒。给打，这都没事，我给打，那要我打。做那要早给老了，小真正要的能多了嘛，要做到这给那老母那咱还接的，说的莫接，莫接一步这样，要做的这给那经，侬那要侬被动说路搞被动好带路当站，要当站莫放到边那，但常要说的。每到了我们烧着，可能这里没叫带，叫我们放着好了。感觉很多也是看到的，这样或者想象到我我连的那个到要真头都拿着，老差不多我手头都都要养的对啊，我们找着养啊。这个人去了吗？去了，早中的。没有想到。来，谁？我的在哪？trong khung gỗ đây các tiêu màu có phải đi
过了。还到大学的到报，对吧？大学呢，被给找太对，到他们家对给，像教育呢，那些人到被不到，你都被到对给说我唱呢，这边到说都主任呢，到这在呢。还得说等到等季，下头人老人别估计过来，现在家中估计家人嘛老人别那什么，下就背上了人，你那老太了，这下都走了谁，要什么都家。也不错，我说到我太家弄了，不也在那多没找到，到说许多，下不想我的意思有。老不知道下就高兴，大家哦意思有，嘛这个我爹都呢，都好大我都你叫他干了我经济我，你我一直呢当生过年我没见了，所以呢热闹也热的啊，别到到这别叫那么是领导包啊，我在家乡这是也的不有趣。lúc nào giờ lúc ăn thì lúc cầu chi ít sẽ chụp cho chụp nhau trò sửa tê tuổi trò现在几点了？现在20。哎，孩子。等到带到那以后，当小姐，这都是给我那谁那嘛，每天里。你们家有一共有几？我就是还想更多一些。还有北。就中国的。从那对的，我对那自己一切还，我那自己在我的直播里的实际的也都那，那件事也好的家，我太我的大脑不中的事，对的那乱海那了是一样了，好酒，这个也是挺远。来，贵人来了花在开，贵人来了花在开。好不好？ Besides, today I'm very happy to have the meeting here, and the chief idea about the meeting is that how to contact each other between the Chinese Hmong and the American Hmong, and if somebody has some good idea about this, just talk about. Okay. 我主要从事的工作主要是从搞民族文学、民族文化方面的研究。He said he come from the the southeast of Guizhou province, and he's the chief of
贵州什么系？少数民族语言文学。The Minority Nationality Languages Department. He's the chief, and his work is to research the Hmong's culture and Hmong's 语言文化哈。语言苗族文化。the Hmong's literature and Hmong's culture. 对了，干脆你就拿这个翻译一下。比较简单。还有你讲，还要谁讲？他让您说一下，那您说一下，能够把名字和您本人统一在一起。哦，对，他有谁？对。我叫了，有一下都在老下头了，点淘宝这里包什么包？猫啊，猫有下都在猫老下头拿了，淘宝。从哪个地方到什么地方 ？Where's the original Hmong came from？ 哦，他就问你这个苗族啊是从哪儿到哪儿的？迁移的意思就是。我说你给我翻译啊，苗语说我说的。苗族呢，在5000年之前。是曾经到过北京附近。He said, 5,000 years ago, the Hmong lived in Beijing here, around Beijing, this area. Yeah. 要坐火车的话，可以经过到邢台这一带。正好有一个历史上有一个叫竹庐的，竹庐。
He said, if you by train, there's a place called 祝卢。祝卢。对。那么我们的祖先蚩尤，蚩尤呢，带着苗族在这个地方以汉族的祖先，皇帝，和到羌族的祖先燕帝在这打过一次仗。He said, our dynasty, Han dynasty. Our 祖先 ancestor, yeah, our ancestor called 蚩尤。He fight to Chinese, Han dynasty 皇帝 and the Chang's dynasty, Chang's emperor 燕帝。Our ancestor fight to them at Zulu, at this place. At Zulu. 那么在这个地方呢，原来我们这个皇帝打的时候，我们就把皇帝打败了。At this place, we defeat the emperor of Chinese emperor. 后来呢，皇帝联合燕帝跟我们打。At last, the Chinese emperor and the Chang's emperor is combined to fight us. To fight monkey. Yeah, fight monkey. 那么我们就被打败了。So we are failed. Defeat. Yeah, we failed. 那么我们就往南到就是黄河的中下游。长江的中下游这一带发展。So we were moved to south to the Huanghe River and the Changjiang River. We moved to this area. 那么我们住的面积呢，古时候住的面积呢，包括现在的福建，福建、浙江、江西、安徽、湖南、湖北。这一带地方都居住。These areas include the Fujian province, Anhui province, Jiangxi province, Zhejiang province, Henan province, Hubei province. 湖南。A very special, very wild area. 那么现在呢，这些地方都还有苗族。Now there are many Hmong living in this area, this province. 但是剩的不多了。但是剩的不多了。But it's not too many. 所以那个像在福建呢，有一部分苗族，有一部分呢又变成社族去。So now in Fujian province there are some Hmong, but there are some changed to the other Hmong. Has been changed to the other Hmong. Yeah, has been convert to the other Hmong. Yeah, convert. 像浙江呢只剩社族了，原来以前叫苗族，现在叫社族。In Zhejiang province, the Hmong converted to She nationalities. So disappear. Yes, disappear. Do not call them as a Hmong. 我们呢，就是到秦始皇统一中国的时候，秦始皇统一中国的时候，那是多少年以前？1000年以前。2000多年前。2000年以前。那么我们楚国主要的，我们曾经建了一个小国，叫楚国。To the 2000 years ago, when the Chinese emperor Qin Shi Huang, when he conquered China. Yeah, when he conquered China and built the Great Wall. Built the China, built China. Our Hmong has built our country called 楚国。你到湖北，湖南啊，湖北，你问湖北、湖南，阿鲁省，门章，阿鲁省门章，对吧？阿鲁省门章，蒙古国领导的了。哎，那么就是现在呢，就是史学界在争论嘛，就是屈原是不是苗族？
就是它的总点序言是不是描述？Now the historic cycle have discussed about if the 序言 a very famous a very famous point in China history. If he is among the historic press have a 那么现在有一部分学者呢认为是他是描述。